man pale na mleweza ni mkufu sema ni kumusha buli mu nyungu ko pia nagumanyo asakana besongo mwendo wa Afrika mbabiki na kusinga asakana ni wika Dixon kataba taza Dixon asakana jwa pia ngo agambe tamunywani wanje obete galaji asakana ya tala kare batambula katulebe abatime cha skills zakwana bili ba kokinga mesani tumine alani ya tabula alani tumine ya asakana kokinga alani yagala ya asakana goza tumesize tumine alani farina jwa Avaiva Ninga Ainesa Space awali mpira kulimpe na mbele shati namba 30 wa Doctors Rufalo ukanda Ainesa Space kwa sigo pia mlingo mzomo wenja nishari kwa shongo Andrew Kanto akana kama kasha kwa branda kwa sababu kwa kalibatoza ya karania ya sakana kwa Vincent ya tambola ya kwa Kamaso ni Mount nilisema tukonza na kuita huko simula kwa sababu kuchenda kulia umulika Gunguru Memorial Senior Secondary School nika koshule shamba dalina ajira mokitaka ya ntamusente nyingi balele na boto akora jiro abakwasire timu ziri 12 yazereza uniform wakalishika mu makino na chinda na mshanje katenzi mkaga Thunder Radio alongside Ankole Lomani pasa kwa nometa Prince Budamani nawe maisha kwa na kutwara umuriye bidachika batambara katira Inesa Space basa kwa washirira amanya owene yagaba yagwezani brigade chine na chomesho chine brigade vako kiga yagwezani wani da iPhone no wani da iPhone acha kwa sononja yagwezani chine brigade chimba hana bila wache da ahele Okay, thank you very much my dear friends. Nikotirije kubaza kubantambuza mbeda ogwenu bamwetama kinona kampulwa kandi gwe yaliyona nchida kubaza kubana bahiriza akapira atisha kubaza kubana hata hamo Prince Budamani zisho dibajita mpulwa Ephraim Chinana na mwenda kaumuzo manana yonira kariya muntu ntusha kubaza kubansimbura mpora kuleko mbera okoje kubaza kubana itapwa kandi asaide zokwe joka ntusha kubatine yo endiba onako kwa Sunday aba timu yenchonyi FC bisha kubana babigura waha ichikopa chisha kubaza kubanchitapwa kitaka kufeda akapira bano mbita ba skills bisha kubana batanchura mpira nibiteka mo mpora enyonde akapira kasiga kubakweta chumo musiriguse Ignacio chakubana biniga pola ni kushangu musikaza mwetu obakweta chumo Franka with Paula abuniga pola bageza ko kubanga batambula mala mulenzi Emre Musa na buniga pola na bitene kusanga muhindo na topiga akawele chama mulenzi Franka atambula mala mulenzi Franka bageza ko kubanga bashaka katima isinza zele bolo oyinzo players anajirabe ebadecha yiyecha munange ezibyange ebya timu eyo yiyecha what a lovely shot my dear friend Ivan Niwaninda yesha kubaza kubana registering first goal akande mu tournament echi omusigazi ne bamwita Ivan Niwaninda so umwana wanje ntusha kubaza kuba neturida skills binibansha yokurondera kimwe second goal ntusha kubaza kuba ntibiteka ambera club munono betu abakweta kimwe kandi mugenzi wanje aba skills bisha kuba bashootinga amanyabe obisigazi kachamutere equalizer obishana kutere equalizer in alle minute coach kutere
Ishakubana katachia kapira pola pola. Msikasi bamwita Tugonza Nelson akapata pola pola Tugonza. Aliona londa unanwita msikasi bakweta chumekande amoteka akapira bishakubana batomera batlapi unanwita abakweta chumekande baskills Ray Palma Ray akanyiga kapira pola pola Ray Palma arugala maboy atapinga pola pola kapira muhinda akarugarusa bishakubana bakiba msikasi bamwita Johnson apata nafasi kapira mama nyama katada wangi. Oh my God! Jesus Christ! What a lovely chance! What a miss, my dear friend! Aisha kumani bagweta Stewart akapita na bagweta bakashosha. What a miss! What a lovely miss, my goodness! Jesus Christ! Acha. Wanadagamba akatana patikana uli ya ng'ombe muganda wanga ulinisha. Zibade za kunywa. Sibageza kunywa wano omupira gw'ikyali mu ntabwe muganda wange awuliriza wano tulina Nelson Tugonza akapira ne bakamubbako atambula Malamulenzi Ahmed akyagezaako okuba nga ateteekanya embeera bagamba nti abadde offside Malamulenzi Alpha weebuuze Stewart engeri kyasambamu kawingi wano oyinza okulowooza nti kyongedde okuba nga kiraga omutindo Club Rugarama gwenaaba nagwo omusizoni eno katulinde tulabe mukwano gwange bazze ne baleeta omupiira nga mungi mukwano gwange awuliriza agezaako okuba nga batapinga omupiira guganye omupiira muganda wange bifere yagamba egenda kubeera kokiiki Okay, kino kuja kubaza kubali basana kuli muganda wange omusada koba ati bade nekulu nane munia atayire nimo bwebito webikyali muganda wange awuliriza atugeza ko kubanga tukwasaganya embeera muganda wange muhindo atapinga kapira kakyali kanji bageza ko advocate kupine box y'omupu bagambye nti musuma omupira bakyagezako ne gusanga Malamulenzi anaitwa Ivan atapinga bulungi omupiira bagumulemeseza Andrew Kante akunyiga bulungi omupiira gukyalemedede agusanga Malamulenzi Palma agukuba bannange skills wano baganye baskills baganye ogamba otya mukwano gwange atakikere abeera bawo omuwagizi wa Rubare United tagipangamu bwebityo bwebikyali muganda wange awuliriza eno egenda kubeera second edition seminaari wali abagamba nti Sunday mulina okubeera wano muwagire tulina Rushenyi Tape Omunjungu FC versus banafe aba Rubare United akapira ne kazanga Malamulenzi Kaunje akanyiga agezaako okubanga atapinga Ivan Vincent opira na crossing na Munchi ebijana gusanga Malamulenzi Ivan ba shooting off target oipa mwatu sanganga tuyimba kona mundane na kusinesimanyi oba dafu yalagawa akapira twakapako tusamba kasambe edda twalina bakochi nga batugamba nti fuula mupiira mukwano gwo ennaku zino sibe ebiriwo abagezaako okubanga batapinga Malamulenzi Owen akuniga akyagezaako okubanga alimirira asanga Malamulenzi anayitwa Mozo Chima akime asaba omuntu Malamulenzi Chime akapatinga lekajani kasanga Malamulenzi Anta agezaako katusume akawereza Malamulenzi Kochi bagamba guyise omupiira guyise inke edakiika zizo zitambula muganda wange ekitundu ekisooka banafe aba doctors rifalo bakulembedde ekintu tugezaako okubanga muganda wange tekanya wano embeera Osman Bukayo kansuubire ennaku ezizo nga zituuse onwetulaga faibu bagezaako okubanga beetaasa Malamulenzi Andrew Kante akanyiga akapiira kabane n'akabirira gutya ne gusanga Malamulenzi anaitwa Nelson Tugonza akunyiga chest ate lyaliyo gusanga Vincent Mr. Paul Malamulenzi Vincent atetenkanya embeera okubanga abayingiza box gutya naye mukusema
bamukyemeza agulese agwechanga mwana mulenzi Anata waliwo kwesindika bamurefa n'agamba musambe gutya ne gwechanga mwana mulenzi Owen asaba omuntu ategeeza mwana mulenzi akuchanga tagusanga Julius ne bamulemesa Achuli omupiira n'adabona agwechanga mwana mulenzi Musa agutera Andrew Kante omupiira bamulemeseza bagunyiga ne gwechanga mwana mulenzi Filbert na nyini tekwe abanyiga pasa dabyanfu gwechanga mwana mulenzi Murike yeyaja katonda bwange obadde oyingide cha singa tabadde mubbi Andrew abadde anyiseeyo paase ne ebadde Mantalaba Mankubuula